चलगा लौरबा अमा नत्रगा रेबेलियन ओलकांदा आइना आइगी कम्युनिटी से प्रोवोक तौरगा नत्रगा आई कम्युनिटी से अतोप कम्युनिटी के अगेंस्ट थमगांदा अखोई अपाम से लौबा हाइबसे सिनेबा अखोई हुजिक स्वाइदा मणिपुर तौनरिसे सेम थिंग जे कुकी ने तौरिसे सिमकने बौजी मरमदि कोर्ट के थ्रू दा लौबा ngamdabnina शेड्यूल ट्राइब डिमांड कोर्ट चलगा ऑब्जेक्ट तौरसु याइना अदु तौबे मौत मैतै शेड्यूल ट्राइब डिमांड की मतकता अखोई ngasi अखोई शेड्यूल ट्राइब यारोय गायना दोई शेड्यूल ट्राइब डिमांड तौरे अखोई बन कौनी अखोई ब्लॉकेट तौनी कांगपोक की लंबी थिंगनी कांदा come to the court argue tawiro come to the assembly argue tawiyo natra adune aduga yengadaba angle amaka kale horibako see NPF KPA politically ko because we have now come under the akhoi ani ne amana whether history have report say whether it was included in the history of Manipur kingdom se sigi history da include tawbra natraga toan history ra hai potune ba ai wakhan di illiba poche toan history amane ne in ba leba toan history amane ne in ta gadi maduda kenogi firan se kaigumba constitutionally yana raktana magi constitution toan ba ma laithoke ba ta di madu separate state tagi hen ba sathi bu pone ba ma lairadoi ne ba constitution am laita di you will have a separate state if you have a flag officially which you can raise nagi cultural day na taba cultural day nataba ko official day sing the official office state ki office sing the yungkhat pe aba phiran la yeta di madu separate state amaga chamane have se hoi kaw ya roeba aduna madu to pata gadi akhoi su manipur phiran yungkhat kadra asom na su zau zalengam whatever paite mar moi phiran yunggadra si confliction ne wala ise aduna sigi yum de lak po pot sidi akhoi yam appreciate tawi as a leader solut pu tawi ai ta ko adubu akoina mamang da situation ne yadadana akoi sida changbada thingibadu adu so akoi regret tawi apologize tawjari hai tare matam du su understanding leina madi changal lam yam ne ba changbu ya ba mai maram ni changbra kanan thingdoino ai lam da lak samne naron mawda kano wanted law thokro ba lupa lak taruk tare kano leiba akoi gi ransom award leiba naron bawda mai mayum da lak matam da kanam thingde man tumil lak do police na ransom du leibe phaja wane ba freely operate tawriba rebellion mayam lengmane boji imphal da ko until and unless mana kariba chawba crime am tawdriba police na father mizu leiba adum operate tawleba ko se akoi khangmine se ba pabung muivah na yum da lakda last time 2010 15 joy lakdo adu so akoi situation da yamna escalate tawri do mo ita di there was no point to be objected magi lamni lakpi bi afabo ma hai bi akoi di imphal da bo lakpi o imphal da lakpi o nong ni imphal da su leibiraga team myam duga phaminaraga manipur situation de discuss tawjaba but two things still remain to be answered mamang mangai matam da lakko matam da manipur gi leiri ba tongan proof sing amadi CSO sing gi maike digi akan ba thing ba pressure kaya maro maduga leader sing gi matam dugi government na fawba changhandana yamna kanna pressure pi duna leikhiba adubo ngasi de manipur da mahakpu changlakpada kanagumba kanglup amatana athingba aduga leiriba CSO sing na su athingba mutapi dana mahakpu taram okkiba dubu mahana changlakpa matam da athingba pi khidaba si kari karamba wakhalondagi oiba yai aduga karigidamukta sigumba ahung basi lakliba no haibasi matangda jakamani yengbe oja santana ahubagi first round dise thambe hoye Nscn mi leader se mana mayam no je hangdoi je koida I am the leader se kano 2000 koi ki mamang da ko Manipur da 2010 da gameno Manipur na malak ba thingi bagi maram siga hojik lak da mayam na taram na oi se kai no hai bra ojana hang ni mane madudi aseng bai di yam seng na hai di situation ki difference kharam ju lai re ko aduga miyam gi wakhalon gi hong ju lai then hojik Manipur leiba present scenario je sigi political atmosphere si da si timing yam chai ma chang pui haiba mu le ko ada magi ahan ma da aina haning se 2010 da ma la ke to ba matam da di na ye government of India na matam du da mongon da hai akoi da hai se akoi state da hai se only with the consultation of the state government ma chang mu je permit taw ne have ne ko the state government jina matam du da farm state na ma chang bi aro na logi ba logi maram khar lai tongan ba ko tongan maram matam du situation ai tare amana ngasai gi public harmony amadi tension hena create or kadra maram kai no ai ganda matam du da Nscn gi leader se
NSCN की firm stand से कहीं हुआ है Greater Nagalim है बा पोची मतलब तो brand तोड़गा तो NSCN है डी Greater Nagalim मसी कोई की थमोइदा मियाम की थमोइदा हम चावना पावन बा मणिपुर काय भी आबा कायहन मंगम्बा नत्रगा कायहन गदबा काय न भाई एडवोकेसी तौबा अदुगुम्बा लीडर ने ना हायरगा खनगिबने अदुना मधुदा चंगदबा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी मधुगी स्टेट के ओबे प्रिपरेशन मैम को अदुना मरम होयगा मासे डिनाई तौखिबगे अमा लेरेको देन अनी सुबदा कैनो हायगंदा मतमदुदा NSCN जिना को मतमदुदा NSCN जिना स्टेट की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन से 2010 दा तौगदबसे मोय याम कन ओपोज तौवेबो अदुना मधुगी ओपोज तौबदुगा लोइनेना सगी स्टेट गवर्नमेंट मधुसु रीजन अमने न पल्लगा सेंटर दा मोइना हाइगिबो मतमदा नत्रगा चिठीगिबो मतमदा मसी याम क्लियरली पल्लेबो अदि हाइबदि मतमदुदा लेइसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से नत्रगा कनो से कनो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से मसी अखोइना मोइना मोइगी वाखंदा मोइ पामदे मखोइ अखोइगी स्टेट सेपरेट स्टेट ओइगदमनि हाइबि अमा हाइबि मतमदुदि टेरिटोरियल काउंसिल नत्र ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दा हेने एम्पावर तौरगा ट्राइबल सिंह मापन कनखलन वाखलों NSCN मतम लेते मोई वाखलों से ओनली एंड ओनली ग्रेटर नागालैंड ने तमेंगलों ने सेनापति ने को सेनापति डिस्ट्रिक्ट ने अदगी कनोने कनो से चांदेल ने अदुगा तमेंगलों सेनापति चांदेल सी ओम जोरगने कांगोपी के गाले लेत्री उखुलगा सी मरी से पुंजलगा ग्रेटर नागालैंड में सेम गैम ने कोई ओपोज तौबनेबो सिनेबल लेइसेको अदुना हुजिक साइगी मसिगी केनोसी येंगांदा साइगी अखोइगी सिचुएशन दो मतम दो लेबे सिचुएशन दुगा ngasi सिचुएशन का खरा केनरे लौब याइको अदा केनरी से कइनो हाइगांदा कमाय केनरे के हाइ मतमदा मसिदा एंगल नि येंबे अदुबो साइगी केनबो पोची मेन ओइना कइनो हाइगांदा साइगी ग्रेटर नागालैंड की वारिसिमा साइगी केनोदा खितंग हंदबगी टाइप मियामदा हुजी की ओइना फावबम लेबको ममदि ग्रेटर नागालैंड की वारी से हाइदि हुजी की ऑनरेबल हाइ तारेने को सिगी ऑनरेबल लीडर सिना माना ममांगदा अखोइगी मासु अदुम मैतै गा नागागी कॉन्फ्लिक्ट मैतै गा सेपरेट तौनिबगी कॉन्फ्लिक्ट सिदा मागी ओइबा वॉइस नोट मा मसा यावगा ngang इंटरव्यू मा याम कन वायरल ओइबम लेबा अदुगी मते लीडर ना ngang sam lui हाइसे दुनेबा अखोइ मक्सु माय होजि हाइसे को नसाइगी मैतै ना नागा सिंगी फ्यूचर लेप कदम नते हाइबा पोछि सिगी पोछि दगी यामना वाहि अनि हुम जिना यामना अखोइ द फुएल तौगिबा अखोइगी सेपरेट कनो से कई है को नागालैंड में क्रिएट तौर मनपुर थुगाइब याबा वही क्या ngangiबगी अदुगुम लेबा तो हुजिक्सिना अमु लेइबा कंडीशन से ngasi ngangamisiди अमु कई खेनगे हाइगांदा अखोइगी माना हाइसे अखोइगी नागागी पीसफुल सॉल्यूशन से एम्स्टरडैम कम्युनिटी एना खंगनरिबा 2002 की जुलाई दा मसिदा लेगिबा यानागिबा पोचे मसिदा हाइसे कनो से नागासिंगी यूनिक हिस्ट्री मा मसी इंडिया गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तौबीबा अमदी इंडिया की विदिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वारी साबद मोइना यानीना यानिंगबगी ममी उठखिबा अदुगा अहुम सुबा सिसफायर मतुंग ने को से सिसफायर तौग्रम मतुंग दने को दुई मतुंग दा इंडिया ना NSCN की लीडरशिप सिबु दिल्ली दे इनवाइट तौरगा इंडिया की मनुंग दा वारी साबा याबगी अयाबा से अयाबा पीबगी सिगी मखापोना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिना हुजिक अखोइगी ओनली कनो ओइगदमनी फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर एग्रीमेंट जी नानगी अखोइगी 2015 की फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिना ओइगदमने ना हाइबनेबको स्वाय योसलागांदे अमो ngसाइगी नागालैंड की वाखलोन अमगी वाखलोन जे खरखर थातोकपदि मालकबको तबदबु नुंगी ओइबे वाखलोन येंगबगांददि दा ngasi ngarang thokpa incident ngasi deina chahi tara thokpa incident de yeng tardi manipur apunbagi oinadi akhoi hujik NSCN की लीडर सिना लाकपसे आई UCM की सेक्रेटरी अमोइना आई मक्सु याम एप्रिशिएट तौजे हाय तारे अदुगुम्बा यामना डायनामिक ओइबा लीडर अमा स्टेट सिदा लागा ngasi थोदोपा वाकाय वारांग कसु गांगिबा लेते कसु आदि कै लेदना को खोइ पुनमिन्नबगी तंजा दो खोइ लौबा मतम ओइरे होजिकति फोर्स से पुन्न थेंगनागदमनि हायबगी मोंगदनि होजिक गांगना रहिसे को अदुना ngसाइगी येंगरोइदि कैनो हाय कांदा पुनबा ना हायबसे पुनबा ना हायबसिदा नत्रगा खोइगा केनोगा ngसाइगी मणिपुर अपुनबगी वाखलोन जे लाकपंग मतमदा ngसाइगी NSCN सिना मा कयाम स्ट्रांगली कयाम बोल्ड होइना लाइबा सिचुएशन जे मा एक्सेप्ट तौगदगी हायबसिदी अखोइ पसना येंगदे यारोइबा एज अ लीडर मैते वेना नते को आइना हाइजे मसे अपुनबा मणिपुर की आइडिया ऑफ मणिपुर सिबु सपोर्ट तौजबा पामजबा मिसक अमोइना हाइजब तारे को
Manamdi kayano hai ganda historically due to the course of 1980 da Nscn IMC mana kano dagi apunba NNC le dagi mana machet chakra matungda IM laga IM gi matungda amukasu fraction chakra ganda kano gi Nscn le dagi fraction chalaga National Socialist Council of Nagaland mena masi form tawra matungda yengakpa matamda ko nasagi ayama matamda kano se ichin na oibagi wakalon idea of manipuri wakalon se leader gi chindagi di dum taba aduga follower gi chindagi di tata da boy na mase ayama matamda dum uyibo ko mamne mase recently yam kuidringai da indigenous people meet ama khoi gi kano da sida kano da khoi gi mafau da to se sigi indigenous people meet da kano da asangka sarna mana oza asangka sarna mana chairman orega to ga da meet se masida oza asangka sar se naga moina nang yaw ya roi haina Nscn am na treat tawraga ma resign to one give neba ko indigenous people meet se aduna sai hai do foundation of future agreement is a framework agreement whether Manipur as a state ko Manipur as a kingdom ko 2000 years old kingdom akoi ga naga ga tana indigenous ni ena moina akoi na haija bata ga have indigenous ai ba tadi long time akoi charon suron dagi 2000 years ena leira ba ko citizenship na taba natraga akoi gi domicile na taba natraga lamsigi any kano nataba akoi paper da leiba citizen nataba ko di charon suron dai lek pane hai ta ga di Manipur gi unique history to su recognize to bum thok to adu honor to bum thok ta braba ada Manipur gi unique history gi damak honaramba miyam ko honaramba mi singi manungda Risang Kaising is also one of them Risang Kaising si naga coast yamna kano to na ka hani akoi gi yam kanna naga coast support to de hai gi damak magi khunda cremation je tawon gidam ne ko masi in return life dinate hayeng ai gonda allegation to buse ai to bu Risang Kaising was not cremated at his village but as being a tall leader moina ko Manipur da 3 times chief minister wa nupa moina he should get the honor what honorable Muivah na si phangi honor je masu si matam phangbam di to bore adubo somehow marama moi phangam da bi ai ba another dynamic leader Asangka sar ko one of the most dynamic leader was matam siga chuna ba chana ba akoi lam sigi idea of Manipur sakana bo hona ba kariuma program ma to ga ka na mana chairman oina to da program do resign to lai ne ba with written paper aduna written paper lai ne warning kya thai written paper lai aduna masai gi hujik aina thamjani se tentak na ko han rom se da ko hujiki naga gi history recognize to ba haib se da Manipur gi history recognize to da naga gi history recognize to ngam moya ba Manamdi Nagas was a part of the history of Manipur who lived together in the hills. Natra adubu atopa tribe singsinadi kano dagi Chittagong hills dai kai dagi lak pare khot pane na hari ba tribe singdi moigi indigenousness to the question la iba but Nagas tadi ngasai gi tangkhul hoi kai hoi akoi tangkhul gamite ga ichinau ni ga hai se mana maya mane akoi manau pani ga hai historical record kuma ba chaitawal kuma ba kot ba adagi atai ngasai gi clan gi oiba kano mangang luang adu da na masagi lejari bne ko aduna sum yenga ganda how does the leadership sina due course of time lak matam da mana due course of time lak matam da ngasi Manipur sida changa ngasai ukhul town da changa kanda natra somdal da as a part of Manipur changa kanda whether the followers and the people Nagas basically will accept the unique history of Nagas along with the history of Manipur I say she accept to bra she am chau question lakane ba heng she is a framework agreement jina foundation ne ha ga chathar ko matam da ko she any CS on ne go se to ga po na te ba se akoi na UCM ne natraga aina adu ne na chalaga noi du so akoi na history ni khangbi rage akoi du so history ni khangbi u ga na ha ra ku chok na ru ya ba na te ba se history comes from the written documents ko written documents sagat pa ya na te ngasi kanona akoi gi kotuna ga tawri se pangai da hajil laga khabar da pa ta pal laga 20 years le ka na akoi 20 years le ka na akoi gi ngasi moina kano cookie black day ga celebrate to ismaina day of separation ga na ga celebrate to salaga 100 years pura ka na akoi di chai cham le ga akoi separate oina dam ni ngasi pang do akoi chai isu na phang jara dam ni ga do ya ta na te ko history is always written with intellectual knowledge ya ga la ka dam ne ko aduna ai wa kan da leader da di realize to male maram di ngasi yam chaw na mabu lakpa matam da akoi welcome to ba Manipur state government na adu da kasai
single manipur police amabo deployment of security forces udeba only Nscn I am the pura free the tharaga adu the agree with agreement leader to satpa matam the armed group credit chatap yaroi magi protection ni damako adu gi tokbo rambe adu sagi yam phajana political atmosphere ama adu ama sagat pa na khale adu ga mase ai wakhanda ama su yeng be India government na akoi gi community ahum je Hojikti community ahum hai tamne ama katang nate now we have to accept Manipur is divided into 3 flags. The Zalingam flag on the other side, Meitei flag in the middle, and ko Naga flag asi yam hasana adum khoi flag ahum thona machu hum thona hojikti division je government of India gi policy strategy matung ina hojikti divided oire ba khoje yam hasana oire aduna masi hana dis mai le ram nate ba ko hana smai le ram deba inat ki oina lejer mani akhoi som dasu adagi asom dasu Zalingam ga ise asom na kanda Burma border tawse wani swai ga su tawram deba adubu hoi paite gi mi je ba matam da moi gi machu khoi phi moi ne inja ba phi gumba kai gumba adugumba yan ba thet padi khoi mar gi da kai da di dama thengna re ko handak ki last 5 years da di khoi flag ki importance se lam gi occupancy se ga yam nak na chale ba ji ko aduna loisala ko da ina haini se kai no ganda community home ji da ne tongan tongan ba timing da government of India na magi phiran je chingkhara la ga ne fear psychosis ama khoi da phawal le je ma de khoi understand tau se mai te ju phawal le ba se akhoi nuai ta ba ngasi thoi ba ngasi Muivah la ko da pabung Muivah ai ta re ko honorable keno se la ko da leader se la ko da mai te mar ta question tong ning ba mi me amma cham jani lising tara kun la am di le ngane ko ngam do ko situation sine ya ta ba ai ta re government of India has taken the right time matang chana han je changhal laga akhoi gi thamoi da akhoi na lan tribal ga akhoi gal nuai da ba kari nuai da ba sima le re ado lastly sina fear psychosis ma create yam chaung taw ye na duma ai lojara ge even akhoi mai te CSO sing je praja gi mamang da questionable ora ne uji questionable ora ne bi akhoi na nangai akhoi na keno thingam kisan ji bada momoko gi irang da adagi extortion da kai da akhoi na pan gi ba Nscn I am se sigi leader sine lak da akhoi statement moi against statement am thok tabida akhoi na haraw le se masi chumbra ga na ko adai gumba question amadi questionable di ora ne tawbatabu society ki change lang pom tung ina ko mase political change amadi akhoi na mase low da bayar ok ta bayar ko sida always mamang da togi ba soi gi ba mayam do akhoi na loina mak kaya ni akhoi na ngakpi re si na ta ngakpi roi gi wafam natna ko natna ngasi akhoi ahung mala ko do akhoi khitang de accept tok do yar sina mane ba ahung mala ko se kamai accept tok ne ga na indigenous people mita akhoi gi ngasa indigenous people mita asangka sarje ma tohan gre adu da tongan ba tangkhul gi leader ama etona maite ga tangkhul ge se machimna ne hek hairu bada kana gumba tangkhul gi CSO amana natraga magi frontal organization tangkhul gi amana hek da statement am thola ga natraga Facebook ta tangkhul ga maite ga karam ganda akhoi oi akhoi noina tongan bane akhoi tongan bane aduni ada de ga sigi argument juma di paklu hero ba sigi argument ji lohen ga dori se leader sing jina lohen ga dam ne mak na ngasi Manipur da somdal da magi pokna phom lam dam da lak pom tam da ngasai gi sigumba aran ba wakhalon leiba adi ngasai gi akhoi gi even asanga sarbu indigenous people mi tawma tam da Nscn amna namna maitei ga pullaga tawba yaroi haibagi mong da utkiba si mayam se ko sigi potsing sigi matung da sigumba se thoktana ba akhoi da su nuai taba leitaba moi da su nuai taba leitana ba adugumba thodang do lowbagi timing do si timing sina oeba chinda kaktana akhoi punjan gadamni akhoi kano to gadamni shona chanbirabani akhoi se aduni adani pangai da hairaga yaba adumba political timing na te basi se ko aduna masi munna khanmam thoe aina haijari si I am ge against the haibana te original akhoi lebak sigi leiba original scenario sida tangkhul ga maitei ga ichin naw ni habsi any function da hairo matam da always objection lakani masi objection lai tangkhul gi anjing ne yajaraga su CSO sing da gi lai masi thingak pom changi akhoi na su akhoi gi CSO gi marakta tangkhul ga akhoi ga natraga naga ga akhoi ga leiba conflict se cost minimize tawna ba namdana ba chingdana ba adugumba co environment do sagar pom changi adu right time ne habdi yam chumi tawda bo hojik su yengbagi tangai fataba leiri maram de ga sai due course of time aina haido history si recognize taw ga ta ga di maitai gi history de akhoi khangde akhoi naga gi unique history ni habne yaroi maitai gi di unique history ni naga de so yaw de habdi yaroi tawda bo maitai gi wari sina kamai taw ga da akhoi na maitai pangan gi naga gi adagi atopa anal ga khoi ga chothe ga khoi ga aimol ga khoi ga leiba history ja khoi di aya matam de accept loi taweba tawda bu kasai gi tongan bu furup sina moi gi CSO sing dina
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯦ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯟꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯖꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯔꯦꯗꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯄꯥꯠ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ CSO ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ CSO ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯖꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯒꯥꯕꯨ ꯍꯨꯜꯂ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯏꯑꯦꯝꯕꯨ ꯍꯨꯜꯂ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ Nscn ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯥꯎꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯤꯉꯥꯝ ꯀꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯊꯋꯥ ꯕꯣꯟꯃꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯦꯁ ꯀꯣ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯑꯦꯃꯦꯖꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯦꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯂꯩꯗꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯦꯘꯦꯟ ꯈꯛꯇꯪꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯦꯘꯦꯟ ꯈꯛꯇꯪꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯦꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯕꯨꯁꯤ ꯃꯨꯏꯚꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯦꯘꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯨꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ UNLFꯀꯤ ꯆꯤꯐꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ but we are giving every love and passion to honorable Muivah ko Nscn gi leaders de akoina chap chaba every angle dagi piriba hojik khatom cha mayam haigre na ko aduna manipur gi hojik leiriba problem se sigi maru hun bajisu moina hun gi bne ha kaisi haiman ma thokpa na teba separate ki idea tongan ba state ki idea si mayam se hanan ba apunba manipur ma hairam badagi khoi ure dana ko khoi photo kai ka ure khoi gi PLA ki pabung kano chauren oira photo da maga China chamin oi photo ma hojik kan yam kan circulate tawri ba ado leader ani si chatlaga China da chatlaga moi training lobo oigera amo oigera support ni rubo oigera Subhash Chandra Bose sumaine Germany tan chala Hitler ri support ni rui ne ba ning tamba Bharat amagi da ma hai tare ko adu mama tam du da madudagi thorokpa wakhalon duna sum flow naina la kanda Manipur apunba madagi tonganba state ama pambagi wakhalon se mahoina horakhimne ba sisu kawba ya deba koina si kawba so ya roiba dagi with due course of time Nagalim ki pochi artaganda territorial council autonomous district ai ngasa haije iduni 2015 da na 2010 da ngasa gi autonomous district council election si matam du moine am kana object aweba
ꯈꯪꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯗꯨ ꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯐꯧ ꯚꯦꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯐꯧ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 100+ daysꯀꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯟꯕꯗꯣ ꯑꯥꯏꯑꯦꯝꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯟꯕ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯦꯅ ꯈꯕꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯗꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ a new history in the writing ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ we cannot forget history haise phataba toramadu history ni afaba toramadu history ni but if I want to improve and if I have a regret I phasana tawge khalagadi madugi golden chance to mi koding magna phangmam thoe madudi court of law na bo yaba pone even sigado mi bawda thorian dora sigaro ba mi je capital punishment phanga mi da nangi last wish hangnari bane ko adugi potuni da aduna masai loisalakpoda yam luri yam critical point di kaino haganda how to convince aina horakpodagi haigraba aina lan horko matamda mayamda akoi separate ama lowdaba yate hena haigraba ngasai haibibida IMSina kemta akoida kaiba toramde habse masidi aran maneba ai eligate tawgebo pabu Muivah gi video am leiba maitei singna naga gi future lepa yaba nate sida dum mani maitei ga naga se tongan manena han hairaga laineba naga future lepa yaba nate haiba video am lei yam thin ling na ngang video am lei mana khar na ha oiri ngai da adugi wang mada huje mu maitei ga naga ga khatana indigenous ne haina hairi ne wakhan khardi honge ba di course of dagi course of kahani ko gi India government ga negotiate tawai mong adagi ngasagi wari sarakoi mong then khara handarak ba then manipur changba yabagi maram hujikti peace talk tawar lei ribne peace talk tawar lei aduna government of India na changbada change haiba matamda manipur da kane social harmony da soi da boy ta di peace talk tawar ribne changi da dum kaisu kai debagi maram adu mayam lei re haitare ne ko maram yam lei re but finally where does the negotiation end whether territorial council da loi doida ko unique flag haiba potsi akoi manipur da flag amadi constitution se akoi gi manipur miyam na accept tawgadra yes ade akoi ngasai de hai do nagas are part of manipur's history naga sing gi unique history lei hai bisi akoi yai tawtabu moi gi history say it is a part of manipur's history but ngasai gi manipur gi ningthau na palingai da manipur gi ning tambai phiran se manipur ningthau gi phiran je tongan leiram ne ko the square kilometer ke akoi ningthau na palami hai bisi ne ba but have they accepted they were under the rule of the king of Meitei is accept tawbra unique history is does it include the history of Manipur or is it a separate history to an history do raba koina ilai se jam dai ko ina hani se si akoina phasana section ni yengadam ne ba aduga India haibelam je si constitution je kyam thi sa thi kyam bera ka ge da Boro territorial council se Boro territorial council sigi hojik lei riba territorial council election da BJP mi am ta kadre hai se hojik BTC gi tawriba pot sida ngasai gi akhoi gi kano sina kare ba khoi gi Boro kamuna hojik demand tawri se territorial council gi mathak ta hojik ti rangia da wari sana bada maduda lei gi ba charter of agreement du gi 100% fulfill tawena taklei ne boji tai ba poche cabinet separate state ne ba Boro na tale se hojik BTC sin tale se ko then Assam da hojik tribe taruk na scheduled tribe demand tawri ba khoi Manipur da Meitei na tawi swaina ko tribe taruk na scheduled tribe demand tawri hairiba tribe taruk se sigi scheduled tribe status pi matam da Boro ne adagi Kabri ne territorial council ahum lei ba ko council ahum jigi kota da sokpa yarwa ya na hojik Assam da problem lei ba se aduna India's constitution itself allows mar permit tawe ba khoi se akhoi masen da argument tawna ba ai gi right man logre na haina ba court aina ka tom sana ngon lam henjale hai se ai India constitution de permit tawe ba se aina argue tawna ba pi ba jaga room piri ba whether aina court ki through da chalaga lawrba ma natraga rebellion ola kan aina ai gi community se provoke tawraga natraga ai community se atopa community gi against thamaganda akoi apam se lawba hai ba se sine ba akoi swaida Manipur tawnai se same thing je kuki ne tawri se simak ne ba je Mamdi court ki through the lowbangam dabnina
schedule tribe demand court chalaga object tawrsu yaina adu tawbe mohutta maitai schedule tribe demand gi matakta akhoi ngasi akhoi schedule tribe yaroi kaina noi schedule tribe demand tawre akhoi ban kawni akhoi blockade tawni kangpok gi lambi thingani kanda come to the court argue tawiro come to the assembly argue tawiro natra adune aduga yengadaba angle amakak le hori ko see NPF KPA politically ko because we have now come under the amana whether history whether it was included in the history of Manipur kingdom se sigi history da include tawbra natraga toan history ra potuneba ai wakhandadi illiba poche toan history amane in maleba toan history amane in taragadi maduda kenogi finance kaigumba constitutionally yanaraktana magi constitution to an mama laithoke bitadi madu separate state tagi henba sathi poneba ma leiradoi constitution am laitadi you will have a separate state if you have a flag officially which you can raise nagi cultural day nataba ko official day sing the official office state ki officing the yungkhat pe aba phiran laitadi madu separate state amaga chamane have se hoi kawya roeba aduna madu to pata agadi akhoi su Manipur phiran yung kadra asom nasu zau zalengam whatever paite mar moi phiran yung kadra si confliction ne wala ise aduna sigi yum de lak po sidi akoi yam appreciate tawi as a leader solut pu tawi ai tai ko adubu akoi na mamang da situation ne ya da akoi sida changbada thingi badu adu so akoi regret tawi apologize tawjari ai tare matam du su understanding leina madi changal lam yam ne ba sang biya ba mai maram ni chang bra kanan thing do no ai lam da lak sam ne naron mau da kano wanted law thokro ba lupa lak taruk taret kano lei ba akoi gi ransom award lei ba naron bau da mai mayum da lak ma tam da kanam thing de man tumin lak do police na ransom du lei be phaja wa ne ba freely operate to ba rebellion me am le ngane bo ji imphal da ko until and unless mana kariba choba crime am to dri bo police na fa da mi ju lei ba adum operate to le ba ko se akoi khangmine se ba Abung Muivah na yum de lak da last time 2010-15 joy lak do adu so koi situation da yamna escalate to do mo ita di there was no point to be objected magi lamni lak pi bi apho ma mai bi yakoi di imphal da bo lak pi o imphal da lak pi o nong ni imphal da so lei bi raga team myam do ga phamin na raga Manipur situation de discuss to jaga but two things still remain to be answered flag hosting if government of India permit to graba adu ita di separate constitution period the state ama people whether they are ready to move back because akoi gi wakhalon de Manipur gi unique Manipur gi history da Naga was included in it moine include to de haita ga madu separate issue blaeba adu gi lak poto akoi kamaina resolve to godaw ge habse ngai pabung na habi gi dumaina madu gi discussion ama to de yaroeba aduna history di deteriorate to ya da ba thugai ba de semdo ko ya da nina adu gi history gi document me am do puthona kanda whether lei gadra lei redra potune ba adu kanana puthokani with India government ga sum wari sana ga akoi di history di sini se na pisal laga India government sum accept to ga ya bra hoji kuki to reis ne ba sum pisal laga sum khabar hapchal laga sei manga tara de khoi changal lagum ji 30 years o kana khoi agitation anu bo ma hoji 30 years the level leader do aduna ngasi akoi na semami ba khabar hapi ba oi da padam mayam si gi mana do mahi do mana chaja after 40 years there was a black day the way black day no there was a suppression day why because we had rise against the Meitei form the suppression of the Meitei and haiga adu the bot lepokpa madam mi su yamani adu matam de ngasai union territory am lei ba bu stage la adra population calculation am ju to de ne ba development calculation to de ne ba si me am sine belai se ada Meitei ga naga ga se singe ha dia ro ba ai su yaw ni kwai se kwai di pang bu ji ne ba koina akoi anum to leba akoi aphau su yam sai adigi ngasai gi wazau su yam ngangi power yam phutui whereas asona kan gi kangbu sina ngasai gi asona kan gi kangbu sina kamai to ge da moine preparation to yam kalli history semba yam kalli research paper da moi gi history je palongna ba doctorate ta kai da palongna ba yam to wi akoi na ribbon ka ko yam kalle akoi aphau yam sai swai da akoi gi tang bera le ba na hoji gi point ani je clear to dri baudi ngasai gi akoi na Kenoga, I am ga Nagagi wanate ko Nagadi, they are our brothers, but the leadership sina Toreo Potsida, Aquina, Tuminal Tumagalay Topose, Sidi Matangam Charway and Ishmain Tamzage.